Hello, so pite ho Gary Kip gen Eden Studio ako na hin. Tu ni kipaum ta chu jingun khat in even introduction ng ngai kitlo versatile ta singer songwriter musician tu most happening musician Anggu lao min mo ke holim lim du hin Anggu hi tu lai tai hottest hin mi ho modern music adingin chule khat ki paum ta khat chu amai hoi langol hoi Yes. langol hoi kan sat che utai guitarist khat ni khat kan puilu ding amai yong langol hoi I think ama hi Amy la ading a loop bola la sama sa pen he de. Loop mangwang himi dang ke lo. Na. Langgong cho langgola hung bol mo sa pen na. In la. na the chu technically his sound Very sound. ai ama hi a he chen lo ho ading in neu kha ga sing thing Anggu hi langola chengin ka ki thangat pi thawin chule ji ajinu amel hoya hoi kit ni khat a video kan vet sa de hin pa le gol hang nalta pani on nei kit na lai family of mastites ka vet vering ji family of so Anggu hin Anggu aku na dia ka het nom khat men ama life ai khat music seriously music pursue bol iti aku na to them Serious ta ka hin pursue hi 2011 hi hung hin te ase chu hitima sanga chon band kan nei na hung ki pat nei 2004 5 ini wa pana chu music hung ki bol na ini wa pana chu music ki bol kalvia podcast a thongulin se banga chu ka hobung wa chu o boy thang u thong tin len ho na KBC KBC New Lomland cha chaw mo chu emulate ki bola hung ki pat nei ni 2011 na hin college ka hin chain in ka hung ki len chahe mun chom ala sa de kalung kan gelin na chahe classic hotel hi ani pa chapai ka loi ho hin cha chu amon cafe a hin na la na sa nom le hong in audition ka bol de tin kaloi pa ka chi ho ne cha pa na hi la ka hin sa pa ni ji ba chu la ka sa wangin ke hin band kan ne in band a guitar kan to men na tua kai cho na kai cho vocalist pa hin ke gi hin kai pilun bang le chima sa chun lamin go so swan ko kam kan siam mo hin the question chu 2011 cho dunga hin kana ki panin ai wangin la recording hi lung kana gyal pon na okay atam zo English la kana bol hi in 2015 dunga hi 2015 he ai mila kan sa pan hi na chi chu professional line ka hung lut ti tan te chi chu serious ta music nan bol hina ko ho ei mila ko hin inspire na ga bol de ai mila hi niolai ani king ai chu pausat na Michael Luncha na bala ka sei banga chu thong khutin len na mit mo dinga je chu amho thilbo chu anaki mo jing hin o Michael ho o pausat lo chu le anaki mo hapon na o thong khutin ho chu anaki mo okay ho music in khat nang personal la chanchu hitelena ho as a tu pet ta dinga ga het the modern music musician khana dinga iho amy music industry he what do you think it's an power level it's an great na pi lo le ep wat lo ma hi population jong i hlom ven i hlom na lai ven wat wang chu a wat na lai na to chu nang na sei banga chu la sakhat ka hi nei wang ke jong hin ka kisit na tamatam cho na like what ka kisit na hi ka vocal range ta ai lo le technically gifted ka hi lo cho abang le ko jong abang le pathin ei pe hin ka ki dei mo na hi pon jong le as best tam khat jep le na to ta bang ka gialzin to bang chi ho society a jong hi event na hi le music a hi ikiwa danu hi koi ma cha hin to ala sa ho het the atam zoi ko ma cha hi vocal lesson la kha cha kyu na music la bang chu to music guitar hung tum drum hung bol abona music class nei so ke chu yes na self taught na hung ki pan jong le
music class na zau ti ti bang vocal hi lesson ki la pon na chi ai azol le jong hin sei bio hi tin ai wang chun wat ka sai ti pa cho okay ke hin sei jole main discussion bol di hin na nanga personal ta nang point of view nang in nan tu ho ka do hin na to hi khat nan ga to pe hin ju sang boy guess khat o min na ama he is always ki koma ding jing khat na music support a bola financially hello ale music chi eden na dinga khat sponsor in ball pgu gas ho dinga yona khat Tristan custom khat proprietor ma hin pala ma CEO CEO plus dekho aveo take break getting to chi tabang family hi nalo apan aga oya cha to it's nice can follow jing he na kan status very touchy na thang thang yes thang boy hi ama hi ka ko jing nom na hi bola ham tia le music langa yong het na music than ta football thu yang se de na ti te ni hi common hon khat ka se football ta on team halo theory a thema team ya ni khat le pu gomil lu na ko wa ki ve to sa di ka ti te ni khat le in ball de khat nang ko ma hin dong ki ti personal ta na to khat na as a musician I ho amy sunga inam sunga concert na ball phala what if I'm the most challenging phase na ball number 1 hi sound na yes sound hi dei bangin hung po do ji pon ga he thedinga loi ho khang to je Nagaland lang Mizoram loi ho khun concert dong amin an ko le tech writer pi masat jiona he chi microphone ka jangin na okay monitor wedges chi ka jange na ki sei ji ne ho la chu chu thei pon na aji chu bia sound la jong ki ba jeb ji wa na sound ni ki ba anop na jong chu o me jong le sound ni ki ba ji na ban le number 2 hin amy la hi la sai chi phat le hin amy la hi amy sunga bo ki chai ti cho na ka sei nom cho artist khat hi le la zo si sa the ngai cho na pa zo sia sa the ngai cho henge amy sunga bo he the khat hi na ti le chun amy la wo sa na kho poi na but ke chui le english la jong ka sa amin English la sa jong ke sa nom so na yes ta cho example holang phana la san ka chi ta English la ka sa le min ang ngai nom lo pu cho na that's challenge khat hi versatility nei dina chi chu hin jo ka se versatile hi na aban le khat hi pi ham tikil le stage sunga mi hum mo kal to na sum le pa sumo hum thie lo le bil ko la hum tham pi ham ki gelan in wang sum chu ki dei so okay he na mi zo si chun but then artist ka degrade ki bola ka mu cho ke wang na ji hoile culture ku na ipat ho hi mi te ji ke lo na me hon wang ha bol so me hon wang kho sa lo pi cho me hon wang kho sa lo pi cho ho sa lo se hi o chu hung bol pi ta ki ti mu he chu ti tho ve ta ka he ka gol khat vi ka gol khat ka to kha na I mean to particular ga se te he ole Ranbir ta Ranbir thorna ei ko in pesa khar tha bi plus lak na hung te the tin ka chi ngai atia na ama chu contract mo dia culture ta bang khat na me no hon na cheng som ke poi som ke poi bandala choi wa thie je so mo hon na e wan ti culture chu ga ko pi je bu so na ho to pal veng sunga bol thei pa kha dong chung kal do te dina akoi ding henge microphone ki san chu ki jina chip je bahana che na chip bal ta cho suma thie bon chu piam ki ti microphone chu ong sa pi ki na lai na ero le microphone yum le aman la kha ki cha sa na so bang cho ki bol da le ba concert lin henge khosunga yu de dungai bol le thu khat he na program lin le na chi henge ho good pale hun ki thok sana bol ve na ni ti ka mu khat chu aboi volunteer hoksan gat le ngai khat na okay it's most challenging as a singer ati dina tun producer abale khat om na lai organizer ho hin challenging as a musician as a singer nati zona kyo to ai kyo amy society sunga singer ho ka challenge pe no hi ka rate ho hi na pe hi sumai ki pe pa hi na ka sei na ji hi phem tile mi tam zo hin sang thum sang lia ki chai sa un cho okay elo le ki chu sam pulang pe la sa ka chia ka chi pa etia in nong sol naw zong cho na
la khum na thei khat be manjat be pe the lo na la khat ni khum na hi studio hoi dewai khum le sang sigi sang gi hi na cha chu la khat be khum na thei ret ni organizer hon ACMP lo wang chun dei omin na to organizer hon ni pi bol wang ti le program phat asim le singer get ham ko ham som ham ko jiu cho om na mi tam na dinga chuna crowd puller ti taute hizon amo chu mi get chu sang get sang go chan pi zo lo diu cho na cha chu sang ni sang thum sang khat ke poi ta hop pi jiu na sum dei na chu ai sum chu ka se bang chun at the end of the day sum chu sum he na mi zo sin ki dei so ke he ai wang chu can suggest ka bol nom chu event khat na hin tam penin thum ta bang na elo len ni ni ta bang ki ko han lang thum ta bang ki ko han lang amo chu ki lom ta a ki pa man chu sim pi di na sang som ham ke poi som nga ham ke poi na chi hi artist value e het lo danin kala en e ho hi ki pa ni thasit ni ala sa te hi cho na e wanga chu singer ho musicians ho value e het lo dan hi sum hom cha cha bo e piu win chong hi challenge khat hi na chong chu ka hap mo na chule na zo a sound system na music organizer organizing committee ho and sound system thunin sele ga her khelo le tu chunga Magdalene te concern na Victorin mo la kizil pe no practicable pe no wachu he kind of praised lamka sound that's why then praisable in na I think we should give a big shout out to lamka sound na tu lamka sound hi in chule ka kai ke live na okay ama hi tam khat athilo wang chu akicho ling nai pon na but then he's the best it out there is one thing achuna lam ka sound jong nom chu to KBC sound system se jong command aboi pi di chu pa na kai khong sai chana bol hi tiwa ya chu big shout out to him and lam ka sound na I think the whole society sunga dinga kati mo in sound langa na improvement ne khat ain pu pa ne khat hi hoi ta a hin pu do zo ti da na je chu state chu ma ko na mi hong appreciate thai la chun I think we are doing good aba le khat ka be ta ding le azo challenges tu na las mun tham khana ka to tan la sai ki ko e wanga chu e ki don lo ti jong cho ki hon zana ka chiu dinner ki hon ka ki hol thu hotel la na program len kha ne che wang min jong pha da tang ka ting artist ki ko wa artist ho to na di cha jong ki pe lo ti cho na chu hi sing gari number 1750 na cha na sei chu chi gari number 1750 ka episode chane velao chun na e ke khat 2009 8 9 10 11 chota mai good committee involved kan hi cho cha committee ho ko mai ken kana ha sei pen ke tun good celebration a hi khat bia good celebration ana khat ken no contribute ka bol ho zuga ki sei na ele ki sei phadi to kilo de hin sei dang ka ting na ai wangin dong ho to sei da tin ai wanga ken khat ka nge pen every meeting a ken ka po do pen chipam ti le khat good khat celebration phal le artist ho hi fill up the blank in mangpo te ka ti so sa ka sei so fill up the blank thil ho tam zo hi ho in filler na filler hoi lam khat akika ka je lut na mai dinga chong chu ako diu enjoy na sei ta bang manga chu hoi langa mu ha me het pi lo kin ka sei chu na thinglang ko na yong singer tam ta ine ni ko wa hele when they present a number la stage one sa pal a bit bena hung dol e ho hi aza chiring tho to chi chun igamuwa ihon tamta ta I resource ho piece ho adang tamta ta bon isen ngap cha dawales singer ho artist ho chunga hinna pisa seng uti hung pha le gari khat ama dingin elot bowling huitin mi khat mi ni yong phai sunga na elot bol te hotel la hoiten hunsa utin pisa pi utin avon yong chini an von ding yong chopi ding no chopi yong utin ne thema chi chamang importance khat pi uti le koi ma chunga hi pa importance pi be se lo hamna chi ke dinga wa chu khat ba ko ne kana sei sing lam ka ho ko ma hi kana sei
chân gì cho alun na điều hotel họ hỏi tên khát biểu anh ấy là cháu ông bọt biểu ý họ lấy họ ý chơi sang luôn cái ý chơi sang điều na the only khát stage or platform in he festival so Chawang na Chawang Kut họ tama lên ta artist họ ý chơi sang luôn hỏi lại chơi sang điều ada nga platform này sim pi zo po win na he khát ba ko na kana say hin at least it's a high time we change chota bang na khát lunggel hi in a part wang cho hi tan topic wa panin thama ga deviate bon okay no problem Chawang Kut imangu win artist zong ko kom in a cozy so mami sinate mami varte na ani bolovin chongha zoin local artist bo in Coven phang local artist to promote ki bo but Chawang Kut tu chung aphat na chu hun chu controversy chom zong na Benjamin Sum tabang ko wo chu na mi heti khali ko chu ama follow ho chun okay hun festival ki ti khat ome ti chu het diu ta cho na yes chi ta ma chu Chawang Kut dunga zong hin band phau ta na ki ko the hin nang cha chun amy adinga het the dom khat ni to na ti ki bo the la wang ho festival zong so ki bo a festival emphasize ball pau hin na hoi lang yo in ball di ham ti chu khat vai sei ta win na vel sei to tin chi hot bang part he di hin festival ho i culture i la sa ho hi important lin ten pele han choi yo si chu growth na man di hi ana so sad very unfortunate that ilam kai ho chi agial the hi live aban le now ho pu ga bot ten kit di le gam dang apon a thim ta ho in ko pha na le na I thep lo pa ho in khet diu cho yes to hi ho hi level khat ai bon jai vintin chai competition lo cho e ho sa team je pa le stage sa kiding nom lo de ta cho na hoi lai time lo la sa ka chi na e jong ba self confidence mangzi zo na sa team amo ma sa ki sa le jong kho lo na amo na sa jawa en ka sa de ha si ta jing zo level je na cha chu chi ta bang team ta ho ki ko le competition zo mung ze mintin ki kam bo ze min te ti ka ai no til chombe khat ga kil le namin na sudan he na Singsit na ti cho hi chu khu amo bulanga chu hello khat dinga chu Anggu Singsit ti le English pa wa chu nangin la na sai tang po dei wanga Singsit ki tina pang po tho na hi cha idea pa hi nanga ko nang chi idea hi na galti se ho gaya tha kya ho gaya tha WhatsApp group ki ho kalo ho timber ki ti group ka ne event cha ko nai kalo ho khanen an se Anggu Singsit Anggu Singsit tina che phana he ka band mini Anggu Singsit ta kan khela hi le kalo khanen Anggu Sings shit anti ki cho che phana chu ken Anggu Sings hit katikin na ki ball to dan che producer come request ball cutting video khat prepare no ball lang chi video hi la pa le ve tin athai tu in sun be pi bo chi video hi ivet pa le khat Ice tea ata pa hele bon kitia dap le phadi Anggu video khat an la di hin chi video this is ipaha I pity say the historical na actually aji chu ti le na ka golhan lai sung si ayong pathin da na kan gelo chen la sa ho hi la sa phau ta pa ka idol tam cho rock band singer ho ava a rock a member also aminu ka bai hat khalo cho chi Mr Big te hi I chanam gar gia ki ho khanglai ang chu impact anam dan nan chu a band full min ka he cho na drummer Pep Torpy ki ti ta na palle Billy bass pa na Paul Gilbert na palle ama na Martin na Eric Martin na ki heying cho to be number 1 ho to be with you ti ho ta bang chu na a pa dan nan chu uku yo si aki saying cho yan tema ki wang cho na le ka yo si a ta bang Eric Martin to la na ga sa chu Anggu thiong le chun thingai ta chana ate ata be as a singer adinga na chi ta bang
koi chai na ama to gadin khom de ko mai pha a guitar ga kitong khai ong lung lai sel dinga nang a ko ma nang adin ki nang na sa aman second voice ga bol ki na very monumental na very chi ta bang as a singer khanin na chot bang I lesit chunga pau Mr. Big singer pau loi tala sat chu nang hileng ipi kiti tadi Chihi na. iti kumam chi Chihi 2016 in Manipura Firehouse in Puilut. Eric Martin in Puilut. Chuteng na tu chunga MLTR na. In Puilut loy ho khat Sunny Shimre kiti khat omin. Loy henge chihi tip je elo le tip mo je zong chihi pontin connection nei je ti taw ti na chi pa na. okay An sein chi pa na chun kichi hin. Cha chun ama hin Eric Martin hin artist khat to asa no me ti zo para kyong kang nga ama hin sound check hong bon ai na kap vet tin ya chu Eric Martin chu F word hu leng za jing ta chu sound ho chung a lung han dit sa e ho sa ho chu epi to lung han dit to cha he at chei ta chu ama he na sa hom piti pa chu en tin na pamai pui don tin to be with you sa chu en sa ta aji so man avet nai chu na team long this kasan okay tin partner ball de ti just chi video ho tan veleo chen mun khana han lohang ve ta je so part ka ball lo zo lo ha sound na khat ve ta na sei banga chu Mr. Big guitar ka hin tum lai hin Paul Gilbert ka na ngai sangin na so Mr. Big on te hola green tinted 60s mind kiti lat take cover kiti hona ne Mr. Big ki ngai sang mo mo ne ba tabang opportunity kamu hi artist kan hin ding awang chu ki thang art pi the mo yes ni ki le sa hi le wang chun ki le sa the mo mo he ji na iso pi mail ho hele ho yar to ai ho nga mo na hi ta da na ta be chu very casual ka sai banga chu ha I think artist khat hin dola tabang idol khat to ka asa home theina and then of all the people nang naga ki choose thei pa naga ki choose thei pa chuna chule nang na voice ong uniqueness khat hi pamtel huskiness ne khat na nei chu na voice a na I think it adds up to ama ala sa ding dance style tong ki to ka san nal nge yong nge na na sadi na so hi le yang na it's a very monumental moment not just for you but society ading ayong na very big moment kya ka hi no mo sang go nang ji Eric Martin hello ho wang chun ho sa pontin na he ho ding awang chun na Mr. Big he ho ding Mr. Big chi to hin athum ve na ta cho ka vet he chi mon to hin college ka kai Shillong chun ahung ven chia chu achang sia khat ve hung cho ben khat nun ji point tin na chu wa chu Mr. Big ho reunion tour mo khat ve hung kit no na chi to hin athum ve na he cái anh sit chứ à bây giờ sẽ đi ngay hi cái ham khát hi lang oh henu sapong ka man siya ka say no lai it's great na ki pa min Anggu ki let sa pi om len Martin tiang la sa khamin as a khat musician khat adinga chuna chi kalwal hoi la mun de na okay ai le Michael Sailong po na chulo i khat chai loop na loop ne hen ball pat na hi kati chu ai mi sunga a ball ma sa pen na hi na la concert ball a pe na nen ball la ho zo si la izat ta bang hin loop ma na ki ziloma to na la khat ti lo wa he ke hina king of procrastinator ke hi ki zil le ka din ka zil zi pon loop ma hi lazo si loop ma ki bol take it lo cho yes loop hong ki pat nahi ni dang achun artist dang na bo jong le Ed Sheeran an bola par ke he na hin na ni dang achun loop par ni chat sang ko manang phal khani ki chone wa chu a function is very limited hi ja so to ho Bose RC 300 2017 ha 18 ham khana chun India ka cho le man tam Valentine kaloi pa anau pa Paris home na ka ki thot ni hin cho pen na question chu la za ta mon ki zelam na ti hin la hi kaki thum na legal he ponte lu ma ki zin ka hin ngai hu lu ma ki se thei loading la cho e wa nga chu a timing ho
kasek tu le na kahin sa ahin ase ji ve ka sa ko le thei be se pon kala dang ho jong ai thei be se pon na cha chu lu ma sa ding hi accord jong he lu am dan chu G C D hi ai cho lai sep din na ji cha chu kala khat bang ho lu a ding mo ka sem khat no min B ki tin kazino hi B ta ka ki ko to hon cho B ki tin ve ta la khat che bang ho lu a ding mo ka sem release ta ka release ta so ta Pale khat Anggu kan enjoy khat introduction kan bola chun versatile ta katina chu sab hong yong la sab hot la sa mi ho singer ho la ka hi sa nom adong hong ka hi sa nom chu sa paung ki zilun sa paw la hong ki zilun sawin ahin na mother tongue na nation na yong hi importance pin asuti a hi sab lazi a chu emi line sa pan nal che cho ama ho khui mi si hlinga hi cho ri cho ti chun anguin sab la yong a thimin chi chun versatile hi na ji chun zin gun la sa thim dang ho state choma ro lagam choma ku na hung phal sa khom pi di an gol phal chun i ho la dinga chu ga he thei pen angu hi jing cho ga te kha khana mizoram ho hu ayong a connect pi thei pen chu angu hi jing cho enjoy say bang Rick Martin hung yong le aga connect pi the cho ma hung hieng cho chi a chu versatile hi dar gar ta cho ne tham ei a bo se chi lo wa sa pa yong ga he thema ai the le hindustani yong bol ho poi ga chu knowledge gain nei che du chu la na che ya hi tin he be na zo amang ki mang lo cho ki mang lo pale ai wanga ei la pa ma hai lo chiwa chu number 1 a ko idi number 1 a ko idi adong ho hi ama akuna knowledge jo la do na man go ding na chi pa hi a hoi ma yen kan kilet sa pi ma Anggu chule iti chung hita concert khana nangin apolanga nang channel adinga na sim ham chu kha da artist ho se interview na ka bon ho sa pa na ka bon ho hi chong chu pa kilit sa api umacho na nang naga chia ting le gamdang danga ho Nagaland ka po gam chom ho naga interview na abona nangin sapaw nalta ga ta sapaw chu education qualification vet sa na hi katina helovin hi jong le umachula na artist khat mama en hitia profession ta artist dang ho interview ka bol le hello wali YouTube channel dong aga bol ka ga ne ho yong na I think you did that APT ko meta ko ho hung chung heta na bol chu chu ko ip concert batai mo chu soulmate ho hung ba 2017 18 so be na lo pe so ma kum go ma tamang so vela naga bol so artist ho ding chu nop chu na no ma nop chu khan in ta interview hung bola hello ale amo hi chi hi ta ga asa ya hele ben ho ding introduction nong ga hi ne chung so na chu katina khat la khana naga khopil mo dang nop chu ma sula na khat tamang hi chu very very commendable le se chunga khang to ho lang to ga ki te lew hen na Spanish singer ho chu Spanish singer ho na thi chu thema them awa English line song le na jet kilo chu na Jota. Yes, Shakira. But pasal pa ko petai ga figure nga na la Martin ham khat. Hello, Enrique Iglesias. Si pa yung khadya pa khadong na khat ma ta tong ga bathet pa ho. Si pa na Spanish singer. Spanish singer. Chicken si. Bello Jam jina khat chu. Bello Jam. Khat chi election om tin hona bo ju cho ballot. Hoi le ga. Lai bo chu ya school a bo cho. Okay. Ke hin ko ma chan vlog na bo ma sa email ai kana bol cho na. E wan thile ka che pi ji lo cho. So ji lo. Continue lo. Azi chu pa obligations na family na to kin e ja na. Ki bo man ji choi pendulum swing. Ho ta moi 2011 12 pa na to the wishes kiti tawa na. Chi amo organizer ho me na samo youth street news ki tin na mo thil organizer bo ju cho cho bang he pa hung ho ding ai nok chom ama ding ai na che music he na every corner in music and music he got that say a hele chun music knowledge chong ki gain in a pain ichon chu tuni izin gun pau akon in ama chungchang neu khat e saving tun khat bom khat in lang kating ipat chom video as a whole
na to a singer chapang ho hung khang to ho jing ino iphat chum video khat ka guest ten hin dong kating let's discuss this one na emite ila sa tu chan gen emite singer ho hi khat pu zangkhulam ama genre an pu do ama singing style a kuna tu chan gi a hi aki khel na umbe lo lai so ya timam technically it sound technically a sang ta e a sa dan style ho ti lo chu I bola hi dem chi ga si on gote technically sound hi lo hi number one gift khana omen na aban la gift chung cha na chu chung chang a chung cho na chu kizil na pai kini lo cho zo ka sai tan ki jong si chu hoiten stress te tun ka kizil pon ebang to hi artist khat wang he cho Martin Lozal ki tin tu chunga hu na jong hung viral cho na min ngai sa lo cho ala sa sun halal lo cho I ho dinga chu sang wal na lai ne na imat pha lai lo cho music all right ja chu mi tam ta na demo hin na I hon imat pha lo cho music cho ipitinga hung ki khel hom ti le ilang ngai pau hi ho labo I ngai cho atam zo hin na gam dang sap dang ho I ngai zong hi pop labo I ngai cho pop lai khan to na di lo pi cho hit being it la sun jazz or blues na tham khat technical je ho hi na ko pop la chu nang le ken jong ina record bo lai mo sa jing theu cho yong to pop la ka sa hin abe ka ti na he ila ingai pau hi emila sungbo si ai concentrate evolving namdang pau dang ho influence pa hi ipu do lo ji ba na chu I khat nen sutaning kating na ingai win as a artist no ho artist koma na dong leng na nei pi pa bo ka ngai cho adang oi pi taw ngo adang na ke la ho hi kom sa na ngai no thing ki sei le few 2-3 songs na chibo hi min ani the jep so adang ho hi min ani the lo so bi ham ti le chi ke kani apat ka hin ngai influence ho so ken ka hin sa cho na ladang ho hi mi kani sa go le mi ho ani the lo cho aji chu chita bangla chu abil kol wa dinga hi thil tha ai na lai cho ani the lo na au dan chu la ka si pala si wa ngai ka samo mo ka ti ji wa chu kan tha do pha le mi na ngai nom lo cho na aji chu na ve sa chu pem ti le ila ngai pau ila ngai nom ho hi ho ni tang apa nai na za zingo aki hial nai poi ti vet sa nai chu bolam ka ti le na as artist in na ka passion pa chu kan chi pi phat le khat chi chu hung pal jeb je ba mi hon long nang idea chu an het jeb je wa khat via ka sei te in Michael Lunchain heart emi hon heart in a day lo cho heart and ball ama dei pat cho min izat ve 80% in a day lo wa nga cho achi pi last nga min an du cho chi banga chu singer ho hi comfort zone abo nom ho ka chi cho comfort zone abo chi tin salen ka phau lo de na ti jo wa ham ai le chi a chu I khan to lo cho we need somebody who has guts ne ha koi man ngai nom le tu koi na seitan min khat no Lozal come on we producer khud ga beung te Lozal abi shout out to him na ka ve khai hi line music ama khat chana to na se ya hi le kan pa chama wan ama he Lozal he South India phao cho okay South India langa khuna collaborate abol pi hello ile min guitar se atuma only electric guitar tuma la sa na omana ma South India langa min nga ngai sang ho langa yet lo thu bo ya na mi gam dangin music taste ga sang je pho dia India ji dingaung hi South India lang hi music hi ga ha cho example petai kates anyam pa ko itika min ka ai mila ne wa ne Bande mataram sim ya ramen amoloi
Hong Kong do na mun hi ni acha music ti sang tho cho mo kho am ho la cho ma he ngai sang hi cho e ho la e hon i ngai thelo wa lo zal hi producer don't show to me re ka bol no me ka vet kha lo la ho lo gitar mai ta ha tu ma na a bol hin na ai ga noise naman lo ai mi single ho ke hi ta ko ta hi ti khita ek bol the kom lo piu cho really ta bol hi za cho mai na show bol he re ka vet lai de na na ni khat ama ai chum bol te na ji chu ni khat ma e ho ma to khom tin re ke wang ka mu kha lo la ya ni khat i pha to na mim na tiu ham khana bol piu khamu na fi cho ba nang na mim khana ka mu kha in ka he ron ka he kha lo tu anen sei le ka he be ben music video very unique na vet mo de ma he chu khat hele khat kit chu i pha azwa na sei banga ho music scene hi ho Bollywood scene to ka kite ka le ho Bollywood na hi movie sim ho India movie sim ho ipideng Oscar quality hilo le Oscar stage a hi perform bol zo ham tile atam zo hin mi pin avet thei na commercial success bo de cho ha bet ji wa chna hi chipa ji a chu cling zela cling ji a chu you got BAFTA chan ge yon ka thun du da zo lo bo cho forget about Oscar na bingo che ta se reason pen na Jelai ta chu hon music industry kheling e ti le wang chun I think we need to change our outlook na amy ehwa hina ab eho sunga phau di ape a be cho la sa khat nahi le na lyrics man lo khat sunin lang min dina pa na ngai no mo tuk chipit hin la sa ta phau jing ti cho but azwa na sei wanga chu ka bol lo pi cho ti chu na min angai nom chu kino ka siam thei chu na ai ka siam thei chu kino lyrics ka su the la jong atun jong ka siam thei ka het cho e wanga chu ti chu I don't want to be a sellout na ken ka hin ka ngai sang pa chu hi chi he ke ngai sang no hon jong ngai win ka ti ka hin pi do cho yes chi chu artist na ha de ti chu la comment la ka release pa den I get some feedback ka mo ji chu na la ho ki bang the ti chu na ki bang the obviously ke si mai ja chu ke a ko na hong kon dia chu tham kha khat chu na ke ka hi na pa chu ha ko originality pa chu every songs I make a chu chi tham kha ka pha ngai chu ka hi chi lai mi na ngai pha le oh Anggu a he chat na ding a chu na chi chu ka bo le chu ai ma chu mi na la ki bang the chi he them do chu like tun Van Halen guitar ho ngai ta guitar tum le atona ho ki hejing cho chiwang Van Halen ton he na ala rhythm an bol hon chiwang Van Halen la ki hejing cho na Eddie Van Halen ki hejing cho chitama cho signature sound na signature tune khat ka nei ja chu ta chu bol wang mi ho cha ki bang the na as a music signature khat nei te ngai chu la on style khat ngai he ya na time back go jong hong ki tu ma le chiwang time back ki he cho khat thei cho na a chu nang signature khat na nei chu pha hoi na aya chu isei bang chu sell out hi nge ti le wang chu ni sell out hi go lo de as a artist na chu e mi te ho ko ma ken khachi ka channel ka sim na mo hina ngo i music hui khang to mo ka sawal be sentin let's have a ka t-shirt ki sana ma ko ma ka sei cho khat genre ki khat in ta pin ka ti ana e mi te genre nei lo cho ja ji hon khat wa genre khat isim thu to chola e pa puzang khulam genre khat genre khat len chong hoi genre ti ta ma e hon genre ki simu ti na ji dung ju achun music style chom podo le industry chung lin cho industry let na ding chu i ho khunam cho singer ho mi hon ti bo se ade ta comfort zone chu mu wa chi pa bo chi le lut vai le na mi ong khang to lo di ta cho la koi la genre yong le na ai wanga chu na artist hi na chu na mi ngai nom jong chu yes it's good bol ngai chu na mi me do chu hon pi ngai chu but not to the extent that you become a sellout chi chu ba yes that's a point phat ki hial dung ju ya chu to jong extreme ho la tha hong khan be ta ipi ala wang ke ta na tu hapta ma sam khana chu la tha so even na hi da chun ani da nga sa auto sun ki bang ta lo pu tham khat modern taste na tham khat ki hab na e mi te la tha bu hukum za ta ba hin de ho bung la tha bu pholen khom la ho so mo ta if you did back to chana i music ho sim chu
ile do now mizo pawa kuna ile do ho tin sim le chon so na so tu a music ila ho hi la tha bu ho te be chu akai da no key progression to marks saying one is a teacher. Okay, music tu kan say ahile. As a musician, as a singer in specific time singer chifte. Singer khat na instrument tham hi darkaram. Instrument khat hi darkaram. Music khat produce in ball do na dinga. Onge ya chu hi yang ham alo le chingayam. Tension ti ochi. Singer he classify in bolding he lang singer ki dikhat omen singer songwriter ki dikhat omen na. Singer songwriter ho hin music head lo vai le la cho sim thelo hi jing na guitar na tum thelo piano na me thelo ai le la cho ji zong le chun atune chu ti na sim de tam na lung thima hi thelo cho to ai ho gam sunga hi ga pop up ka in this stop ngati guitar chu tum chu tum hiu di tu lo ma thim chu lo da bol chi bep chu chu ka sim lo cho ken ya khat in depth instrument in depth head chill jep na chu hi le chun zo in sei ta wen I head chana chu among ki tium lo cho na chewa ema chu singer khat hin dinga chu no ongai chu singer chu le ongai la sa thep chu first criteria hai na guitar na tum thei piano na me thei music dang na bol thei wang chu de edit features ita cho chiwang chu na angai te ka tinom pon hi zong le anai ya hi le chun versatile chi chula na yes da cha la se pha le jong su court za na he na le chun hi chi dung zu yang chu lanal ta hung pot yes na chi to chichu naga sele mar hola hi na za kha dom ka pon lal tuk lin ki ti khan om cho thing hanga ko na hung pot na ma gitar hong ki he du da lo allah he asan le koi dung zu la he mol he azam zia a he abonga na asang lai chu su sawa anim lai chu ta ga he abonga ta he la asim hi tiu cho ama hi recording studio han puiwa hi ho iso pi min chu ka Hamilton recording studio an pa timing yong head lo cho a chu timing hong a hil thuwa imazo si hi ala sa ding dan hong chu la khat hong chu so ta ta hum piu na a music ana la na lal tuk lin album khat sim be to a music hong chu ni za chum tho ai wanga chu very ama to te ding ala sim ho to na pistol puk ruk ti hota bang 6 revolver na sei na tabang the pistol puk ruk ti hoga sim ho bang siga agela le music hi I think ke ga agel dana instrument head chu very advantages hi na ai wanga chu I think instrument ama chun an he han lang le to ala sim ho sang chun to music head na pa ji chun ahung na sa zo jade o na to aman mol ho he koi le sang chun music chu na tum thim ta han lang gitar hong chu na thim ta han lang beat hong chu na he han lang le to album sim sang chun an sa zon hoi zo dem na hoi zo dinga ka gin cha chu I think music head hello le music ga bol thei pa apoi moding king chan aje chu tam zo artist wa ga agela ina chang se anum teng lo na gel lo lung thima am pau music to ke thuin ga sim thim lao chun ko hita producer pu ka ma don ipita chi khon sound khat khena so Jimmy Kim show khana Charlie Puth inna khon sound perfect pitch khon sound khana ko na music ga ke sim do a the Charlie Puth na Charlie Puth in aga ke sim do a music hot ga ball thei ho tabang chu very advantageous sitting ka ging cha na I think as an artist music instrument jo si chu ka te pon yong la khat la ni head la bang two instrument tu yang si tong khat chu a theme in depth guitar ong etang ken guitar ka tum na te khana guitar tuma guitar aun ho a G77 ip 7 dim set cho yu si a ku na line sim do chu in depth being cho angyang ngi chi cho la hi na la hi a tune la hi ngai pha la tune bo si hon anal sa lo pu cho la hi na asunga keys ho jong na to rig beto YouTube ana ji du ba what makes a song great rig beto ki ti YouTuber khlo men te ma ko na ji do thei tam ta o men ama hon la hoi breakdown na bo ji so piding ngai ham na amna drum again dan cho to example ha to lai ta reels ho dong a ha bolo la khat no men 50-50 Korean song hin na oi Korean song do de phat le hin a bit na ki chu ji so first bit na ho na ama chu number ani second na chu sa ti ta bang tam ta o men na lang angai sa chom cho tun ga ki sei le e ho sunga azwa ka sei got
Christina Shakum na Christina Shakum hi piano zong me the guitar zong atum thei na cha ama la sim ho angai angai thi cho ba le songwriting skills zong ani na aman ma ngai ka che sim ko na mo cho chila ho cha ji pitang ngai chong ham ti le music ahead ji a chu e hon music hello kha chun ji kia pa le chun di to si bo man di cho na to ông đang cái hình ngay cái ball ho EI to mai hele chun F sharp minor zong zaw win tin aban le ikal to be le khat ki ma ka se thei ta khat zong zaw win tin na ông nan chu music chi chu guitar ka he ja chu kana ball hi chong he hi leng di E to A to B ka chai ti chong na minor zong che hi na cha chu ka he ja chu agin to ki to oding atune jong jo ka hin sim na om dance na ju in music instrument khat in depth ma ne khat head je mangai na chuna kan nei phal la khat kan mawa piano ha melo guitar ham khale chi related sound ho chula ki so chu ren che te music chu hu ba hu quality nei jep cho simple na progression thumbo si aga pa chu chi sanga chu hu rich jep chula ila ho chuna hu house je di cho example ka apin kate music het le lo akiba advantage om dan na Beatles te la something on it something in the way she moves for to lo yes something hita ball for hina something chim azole zoom ball in something in the way she moves na yeah I hate you about a tip ja chula chom ta cho tim chuna in the way she moves na he le wa bo to lo di cho ti ba na je ba to sima man ga sat le chun something in the way she moves na lo na ana hi le chu ana hi le something in the way she moves some na e ma chu in the way she moves na lo quality lo chapta yes nice example artist khat hen instrument ha ngai na tu lai khang de de awang I think they need to know do na des pa to workstation hong them khat aman ai ka na chiwa in recording na yes na more productive his na ding ten creative his na ding awang them khat na so tong do hong man team so computer khak hi ta na so pe to aman say do ti chu DAW na digital audio workstation kiti na computer khat na ga ne wile free no men chu producer kha description ning ne khat ga koi pi got le chuna cho to ne cha free producer pa bol is tam producer point description na bol chu na ve win la chu den ki download the hin na chu na ne wa la but aboy na khat hi interface ne khat chu ne ngai na boy interface sang thuma zum uma okay cho ta ba chu tem khat a hi the a hi le ke jo ka man pau sang ham khat boy okay a ling ho ne khat het pi gol le hen na cho ta yes a cheapest hot bang na le khat ga ball pi gol le okay musician khat hi na dinga chun at least instrument hi in depth ma het je bangai na I het le advantage okay tun lasa khat ka hi na I ho hin lasa hi o inge o ngi khat ine ya hi le aki cha ya ge lo cho ipam other currency hon te le tun bola sap te hu khat coaching chi hom lasa khat li pi ho ga ki lo ham ichilai ka hi ho nai pen example ga akela le empty boys pu thang boy hi a ong ga ngei pen hello cho ai wa lasim dan hello le music head so ma hen na ma lasim ho head sa hi in o goldam ti ho hin sim hin ama he o len langol ho sim ho bang khu
pa very classic ita cho tu ading ana aman ana khumlain unaw so pi sangam ti album na sim ne khadiam ka pon paitala ona koin marla ona koin emila ona koin na unaw so pi sangam ati cho very very nice tag aman idea ona khalo na unaw so pi sangam ati cho unaw ti le chun I so pi mizo ho ka poi mar ho dang dang so pi sangam ati kin ale chun bo na I cover hin chi ana simin paitala on san marla on sa en cha chun kyong part ne khat kana lakha en na so atalen pa hi ma hi music producer or music songwriter ham khat na and necessary doesn't mean that na vocal technique chu ne ya hele vocal nang vocal training hu EPP ga yam ga se ti ka bol o jen ke thi ta sei ding na idea ne khat ne ne yam EP hu train ga bol ham vocal training a bol hu ipa kam ka dan na yes kam ka dan ero le head voice IT sa ding ham na yes chest voice IT sa ding ham cho hi bo ai na gym ki a trainer ki la tawang cha ichang a jong bo the hin na cho trainer la ale more na efficient khat ve ka episode fans from US ka ti pa hu cha enunciation hi enunciation yeah enunciation hi hon I se va le sabla isa phat enunciation ei mi la yung enunciation ngai chom cái giống na ai min la hi kana sa lo je ka ai min la kai pau tho hi pura zero hi jing cho om dan cho kala to sei ji uve azang huna sei ji uve ha e lung set hi ti ni ngau lung set hi ka ti ji so yes this is enunciation na di lo aban le len chong hoi la na ngai kha lo mai theo hin len chong hoi la gi kha chong kanun azi in ken tune ka sim hin cha ho thi pi ni danga ka u len chong yo chu na chi pa ho kala in tin adang ka sim be cho thi pi tho som huna tho som ka ti cho ti to ha til pa thopal som ti na ta cho tho som chu layers ten layers ti na hin na tho som ka ti meaning chom pol ki ta jana so enunciation is very important English la atam zo e ho amy singers ho in piting a sa thelo hom til enunciation of ja cho yes the pronunciation het him lo the pronunciation pa na enunciate e bol dan om nan chu lung to ka hin ngai mi tap ta ngai no ma pa kan ngai nom lo cho kan ngai nom lo cho ji cho ka ti hu tla ho ta ka sa zo to ka ngai na ke sound na ke sound pa hot wal ka hu pro ka wal be sin he na ba ka ham khat hin na nim long pa na cho hi het lo cho yes enunciate hi na chi enunciate vocal lesson la leo hen i het di na la hi ngai chom di ya na enunciate bol pai ta chu chi inei lo ji wa chu va je e wang na to a khat pe tai mo kam cheng khat be sa pa ho kam chang ko yam half long ho and see half long no chu san pura darfos media sa ba ama wa ho hoi cho enunciate bol ho ya na tin emila a hina enunciation na ti lew emila a hi am ti ho he na cho ka la example la mol ti to mol ki ti ho spelling hong ke ba pha na chu ya chu enunciation isa phat lew hon mol chu mol ma mol jong mol ti wa mol jong mol ti ji wa chu na hi chlai ke ka paila so hon wang chi poi mo nge ji chu mol chu mol ti teleng ti to lo chu na zo ai sei bang wa chu na po he abai dan hi tu khang na pha de win ho khang ki chai le anu me jong hi tu la anu me ti to na abai dan ni na sung zo abui da ni ti ta na ton lo be na sung gel tiu cho sung gel ki to lo cho sung gel tiu wa pon zo ko pun ti to cho aboi dan khu ai le apun chu di zo ham le che literature lang ilu ki go ben na ngai literature cho la chu lyrics sai ja bang chu na sei nga ya na adi pun ti chu aki het jeng wang chu pun hello chu la hello pon ve pon spelling pon ti ki da ki pon toilet jat chom ki ta na written hi wang wa for example JANG kanji ale context a lo le chun boy ta cho zang lo na
chỉ là chúng mình số hồn A chung à hồn thêm hạt Yes. ba ta em hon mar hon anh yêu na su pin mar hon anh yêu à chung à khoi pa ta lu khu neo khát ga khu sa wai là kai sang ding ti khát nên tiền là mo con R zong aman lo cho R khela khon noya khon dot ma go ven ten na tring trăng ti ho bang cho noya khon T khon mang tra zong THA jing cho na THA ai bang no khon dot koi ve ta that shows there's an R na tra ti na ding a khu T dot noi koi ve taส่วนในว่าคนอินเดียรู้นะฮิจิว่าเนี่ยเขา literature society หัวเองอังไงข้าให้เลยที่ทำคัด improvement อินเดียที่นี่ดึงว่า sound ต่อ sound หัวเฮนะทำคัดก็อาจจะเขียนเทียนล่างเลย easy ดามเลยหัวเฮจะเดี๋ยวเทียน enunciation หัวจู่อิลสักเทียนเลยหัวเฮ standardize เลยนะ enjoy ใช่บางว่าจะ BONG จะบองฮิตเทบงซองฮิตเทอะบองซองนะที่ไม่เอาไปจ้ะ class 9 10นะแบบถ้าดูlesson หุ่นทุกสิ่งจะจะได้สั่งช่วย basic ไปนะหุ่นจะเอาที่会接啲บ่而且ช่วย basic เฮ็ดตลอดจ้ะอันนี้เดียมันมาดาเวนตินโซปีจุจันปุลังเอาเห็นนะอันนี้จุจันเอาเป่าโซซิเวนตินนะเป่าแบบน้ำจะลมจะให้เป่าโซซิคิมิกซ์กัมตาจ้ะทิ้งเลยนะขัดเฮ็ดกินขัดช่วย literature ก็ไอ้เสยเลยแต่หัวอินอีป่าวว่าให้ example อุ้มน้องมันนี่พายปีจางให้จ้ะนะ Z sound pot จ้ะจงจะก็เสียก็จ้ะ Z sound ปนอะไรบ้างอีปีมันว่า J มันจ้ะพายปีจางจ้ะ J มันว่าเลย อดีตายปี ที่ว่าจุกันก็จะ ฮาเลลูยาดีฮัมฮาเลลูยาดีฮัมที่ว่าจุเลย origin จุอีปีฮัมฮาเลลูยาเดีย ฮาเลลูยากติดำฮาเลลูยารู้นี่นะฮาเลลูยา influence อย่างจู่เขาเห็น Y ฮี J sound เนี่ยลาวิน J ฮี Y sound เนี่ยลาวิน R เขาอย่างฮี D E T วิน D เขาที่ MTI เขารู้ดำฮิบรูเขามาเขาจ้าติวจ้ามันลองฮาเลลูยาติวแค่ลงดีลงอีกขัดที่จะJ วังยายวังJ sound เขา silent J sound ที่เราจ้ะ for example Spanish เขาคน Juan ที่ว่านะ Juan นะ Javier Juan Jesus ที่จ้ะจะต้องloyal โอ้ยตัว J ตัว Z นั่นสิจู่ก็จะปั๊มมันมังใจทั้งจ้ะตัวเจ้า Z ก็มันจ้ะมาเลยละสมินทั้งจ่าใจส่งหัวหน้าอามินไม่ใช่ดีละจ่าใจเหตุจ้ะมินก็นั่นน่ะ Z English เปล่าอีมันไปจีว่าจะต่อจะ sound เฮอี differentiate ไงจ้ะจี differentiate มองไงเตียงละต่อsound จะเห็นเตียงละ Z sound จ้ะน่ะไพปีหัวมันมันเสียงอย่างบ่อยปุ๊บไพปีจางเฮไพปีจาง as per the spelling โอเคไพปีจางเฮติจ้ะแบบที่ English letter อีมันงาลุฮิเล English sounding sound อีมันไงอยู่ตาจ้ะ J U B I L E หูเพียง Jubilee จ้ะนะ Jubilee เหรอพี่จ้ะโอเคแต่ J หู Ju อีที่จีว่าจ้ะไพปีจางนี่ตาจ้ะดีจ้ะนะ ไพปีจางจ้ะ จะ and จะจะที่อันนี้หัวอย่างที่ Z sounds แต่ละ another อีกบ่อยเนาะเฮซะต่อชาSaron itu tu, Saron ni lo tu. Sharon ya na. Yes. It sound he on. Yes. Cici pawang tu hegote. So pihoi usi. English paw itu apa le? Anan la peni. It sound he hung na anal tu. Shell. Nah, suatu short. Nah, suatu bang he. Mengthi dah na anal. Anel pena saya dengar sit, shit, sheet. Nah. SIT who sit here, SHIT who shit here, who sheet itu SHEET. Kuna ji, ni aku kai sao. Jadi bang acu, hoa pau yang hen tem kat na literature society hoa hen, ELP itu hen lang commonality kat hi kipodo itu hen lang. Inok nama izi lo na dengo vin na. Ibo Jawa iman thei dengo ibo commonality kat hin sim do itu hen lang. Jadi lecun sabte nongga ven avale oh it's pronounced this way. Ti kat ane hey thei na dengo. Tu ah sabte ni gamu hong lang la pai pijang ATP itu jo. And let's not blame them, na, because that is how we spell it. It's spelled wrong. Wah, sabte orang lang kyo cookie ke vekte la COOKIE do cho spelling cho cookie na. English yo ke standardized ani keyboard masanga cho mizo se anok nok spelling na man cho standardized ani masa. Itia standardized on keyboard hab de la printing press ko ma ko na standardized. Chiwang he spelling khat iman khom lo le boy diu he tiอันนี้เฮดว่าที่จู่ว่า 1700s หลังตาจอ printing press ของที่ปัตตานีนะเอ้ยว่า2023อายุมาตาจอจางต่อ
Giang. Khám khả năng sinh với nó lại IP Jang, IP Jang. Là nó liều như này. Thì ra cho language is very important na. Yes, yes. La sap này na. Pal subline sa part na chipa chun I ho hi ipya isu boy je chu chi pronunciation ho I boy ji wa hinjo ka say it sound ho na sound ho sorry ha manual sound ho na it's sound hi hoi sa le hin la ho in sim pa na in sa pa hona ye chun khala sa ding khat hin technically ho sort of ho hi ha zui jep lew na and feel pe ki ro Nice team. Tun chichu anom le ingin in depth ma no choyo si hi as a singer khadin instrument man instrument khat in depth ma ne khat knowledge ane ngai chapale enunciation ho iti pronounce bola la ho ei pausing jang hi jong le na ti hoi sei tavin music lang style in sei ji uchun penalty ni hi khat music langa he hi ji chun music style lai sa phal na la sa dan jo as ne khat an man boltan khat pa falsetto kiti ho ei miten falsetto ala ka sa phal le falsetto ai iti dam alo ipya khat jazz voice ti wam head voice ti ho hi ne khat head na nei le hen na chi masanga chun legato kiti khat cho ne ro na legato Nega to hi guitar awang khe na voice awang hi khe lo na. legato na Falsetto chan bo ka he staccato kitiom legato iti phale na legato iti phale multiple notes ihon izok pa ko na when we say staccato na phale chi pop ma kya man you want to say tan azok Tan lo chat na. tan jet na yes na ya chu line sa pa le I ho emi te wang chu amara ko na vibrato iti hom vibrato iti di hom ipiti da vibrato na amar thom songa ko ne thado ku ki te hin na vibrato hi in mu jo cha ko na lai sa po le ho te ding khadi achai de la na achai ka ke chai na chai la ho hi iti ni gel ho nei Ke ko ho chu la he. na ho am Ko ho ewa ke ko ho da ni. Ke hin di khar ko copy ki cho kana ngai dream theater te vocalist pa na Yes. ma la ho da na ka sa in na Bruce Dickinson aba hu val jeb ka sa ki na Bruce Dickinson ho na la nal cho ewa chu ama ho da metal mong he na chu le pop ma ki jang thi lo dia Bruce Dickinson na ha sei sin na le sei la Bruce Dickinson fan ki cho me kan kho cha chu ka add lang na tu la hi ai mi ho hi hung val ta cho si chu ka sei cho le val ve la sa pe te la o mu ki chum bang jeng cho a vibrato hi na ti jeng iti ni gel na nge ka pon sap la hum ke ngai chanan amohon vibrato he ha man be po vin na sap ten wang na jang pet pen thing sen sa sai be wang in aman a khat teng le man cho hung san teng le wow e ti ha trill ga ti de ha na chai la langa ga khat na ki mang cho ki ha man da han lang wang aman na ding dolen ki mang le wang je fa kai wang fully vibrato cho vibrato hi na ba la ke ken ka pa bol na na ko na vibrato apat ken ka ha bol pen hial li ka te ka hial thelo na ka le sim ju sa oi dan pa hu na oi sao pa hu oh ne ai le ji oi sau pa hi ipiti nong ji la ka sa pha le chi ka bol ngai te ti an hen gelom helo ka gelo ka sim pa le chun ipi ha la sa khat na chung pot jin pi ha na program thi khat programming ki bo pa le dam bang au ke hai dan da cho ka hial ko jong thelo hello na khat i khat na e khat vocal cord son na vocal cord son na sei cho vibrato man hi don't use too much redundant ngai ti cho I ha man wala hele ya chun example la khat na ga sa khun hoilam khat khun ga ka mang la le chun ka la la situation la hoi ang hoi de ti so phat u se na man a hele ning wal be se a hoi zo to lo to ti chui le chun generally speaking na til zo si chu everything of too much is na monotonous ji ente na ya hu too vibrato much of ina everything is quality nei tan man wa le na tam zo man lo bhai nu me kha tightening ala sanu ho aman dan hoi so cylinder na man ho khu asanga hung kai phan ak chai ding ko la khia na hele na mi o sin na ho ga ho zo ma hele na
Celine Dion tu na say leo nung siya daw may mga condition tu lai ta na oh ipiti ham damlo han damlo to hi a voice Cancer na hi lo. cancer ya na ma na azipa no da ra chunga I think as ipa music lovers na I think let's pray for her na ale subject kan chichu ka akse bele na seo ke ka hin ka chan khompi musician la sa ho hi to ana say head voice or chest voice ka chan ka man lo piu so hi tai che jing cho ka la sa ho he na ale falsetto in pante falsetto emi falsetto mang thim ta ho hi technically sound ho hekati dis falsetto hi na la ka sim pa le hin ke kala simi ni dang achun la ho hala la ham la sa ka chi pa le Maroon 5 tia payphone ka na sa jin payphone ho falsetto asa hin na yes niam phan he du ba ha niam ne hoi do dim nga la sa thim so ma zo cha so na falsetto wa kan nal mong mong en ti cho e ma zo lak to hi ni dang achun la sa na ki thano men to hi min la sai ko le amuna ki chin ten siplak pe na ki kiranji ta chola sa di na preparation mo sam telo ni dang achu ni ha se rin guitar ki kiran tin la ki se na ta cho ki ball ta lo cho ta chu ti ta cho kana bola ya chun ka force to jong ki se phat nei lo an ho ya no he na ta tu awang hin yes falsetto wang chu it needs a lot of practice ka say ding a busy song ko falsetto lo ham bona bol busy stand sa busy is falsetto plus head voice ta na falsetto min na sa pha le diaphragm hi su nia wa hi na falsetto ham chu ko busy stand a ko pum phang up falsetto yong la mo fa na asu chin wa smart to ki chen wang su chin na diaphragm hin ki su nia wa sound ne uch kana hong ki podo hin tin na chu asa ha chu achuba busy stand a ball pa ka ti pum phang a law na busy high to tu lai ka pop music an pa ho u si Charlie put ho u si sa ho wan falsetto tam sa ja ka sei nom chuna la kon ka lak si mo hi la kai pa hi variety lo so kala sa dan pa ho na am dan chu example a ke la sim khat example ki man ki le vob jingin goldang nei di ka phal poi ki ti so chi kala chun holam kan chun head voice am khat ki za sa han na chi technically na chi pa chu lo so kyo la sim e ho la phau hi atune ngai ja phau ngan chang so he thuma ka se chu na technically chu ka sei chu chu musician ho na technical naga sa ga naga yaw sa lo chu ho ai hoi lam khana ka ha ta ding khana na cha chu vocal cord so ai lo ai le sab gam langa blasalanga thim ta ta hon as lai ta tan nal ta ve ti ding khu lo chu ho ai ipisa am ti le ko ma hi class chi ki lo so chi ja chu mi pen so to busy to Celine Dion ga sei ji ba chu ama hon immortality ga bolwa immortality ti wa hong lu lai ta pa wa aman pau head voice ti falsetto ti abon wa hong lu khom pa ko ko chi la khat sunga chu style of singing ti jan khat incorporate bol pha na wa chu mo nal jing na nal jing la ngei chung na chu ngei na chung chu na chu na falsetto singer ho yu si chu pa high yong breathing yong thiep ngai a cho hu tak ta ha do tan tin la sa dinga chu important pen chu health hi cho fit ngai cho training 2015 na chun academy training ka bola ya chuna Bruno Mars hi osang lo hi cho tu ka pok na Bruno Mars hi training la jo hi karu ma la ka sa ji cho training kan bol hin February ham ki pan hi June July la hi Bruno Mars la nom ta kan sa do cho ki ka lung dong ta na a cha main reason hi ka fit ja chu na ka fit ja hui ka ha pi zo ja chu nom ta kan sa thei dan cho to a hi Bruno Mars la ka sa ol ka sa zo ta lo hi chu i khai pha i long silet ngai cho diaphragm na an het de ya na chu i ho amy la sa ho in i ha man go diu hi falsetto mang thim hon na la ata hi ipe ai ho jazz voice an het a kar aprak lai ta falsetto an het lu nai la chu quality hung nal le hin na cho ta bang technique hi atam zon ipa tu la YouTube ngam ta choi ho com institution hi chon gitar khat
technicality lang bang ki focus thaila na la sa na ven na apart from being a good voice or Eva to upcoming singer na inam ho so cha pang ho thim tam ta chu he lo thu ya na Yes, yes. ai mi la sa wa a phau lo ji a sa lo ji va hi phau lo na wa na se thim tam ta chu false to bol the hui lak thiep ngai cho chi chu agin hi neu chket an po do sa hu tam ta chi sa cho ai lai let ngai cho singing technique na singing technique na adi chu I hon tam jo I ho gama hi I ha emphasize ha bol head voice so head voice ya by pen so chest voice ha pen so stomach voice chest voice la kuna hungle bon jo vi ho chest voice chest voice a kuna sa so ya tan sening ai le na bale ipa glam rock ho hin tam jo head voice man wa ya ti pa he na sana sang to kilo ai wang tu ti san lo pi he them wa chest voice a kuna sang ta in sa hi semi hagar Behringer Van Halen Bon Jovi ki to na chest voice a kuna sa ama ho na sa do pu pu na o sang mo mong ti ni tas khat ve wala ta la sa ka chi le to ne la Maroon 5 te ma sugar ho na chong sang cho sana sang the chong head voice ya ka sa ni da na la sa ka ngai chin sa ba ka ngai sang mo mo e ti zo a je zo falsetto to na la ha ta Yes. zo Maroon 5 te ho na ama head voice to che false to hi kala jeb veta a technically they are very sound na khaden dong kiron ngena le Amy duets eti dio duets duet mini sa hi Amy a atlo mangi umlo so example Mizoram a sana umcho e pra dadui to khat pa hon sa Amy ti a reason e pi dem duet nu mei pusan la sa ana angi ta ngei theilo hi bola hedem na ke ma la khat ka he Amy a e tawang pu mani thangza ina sim mizo tong so te ho okay lun cha to lam khuling hi lo ha na mizo tong so la hinga Okay. chuna khat ome ti taw te na khat adang generally ad pau zo lo chi lo a reason e pi dem kai hi be jing na ipg hedam a combination ke su khlo hedam what do you think Anggu duet hi se no me khat chula sa thim tai yes na pasal pa jong la sa thim tai Yes. na la sa thim chi hi mana chu la sa kho mana hoi jing di lo cho na Yes. no me nu chu o soft mai the yes pasal pa chu o ta de ta me the ki thon ki pol the lo cho chu na to example ka la leng to ipitai mo Thangminlen ko ma jong ka sei jina man jong azala stantin ipitai mo don't lie na 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 to to ho chima ma phau cho asim CKK hi na thim mo ma la sim ewang a chau Thangminlen to a ling na sa ko awon ki to lo cho why ibola akitolo ati ta so no menu o sofa soft jing na aban le azawa enunciate thu sei ta ban cha a ling da sa na ngai ta tu cheng man ho tu ya tu cho na ngai ta okay nala ma ala sa da na no cho ma hin la sa ta hi lo na etia mun chom chom la sa chi le ho lo ka ti na la sa wang cho thi ma thi atu chang ko go mu lu ni na sei jin atu cheng ti dam hlai ke dan na inan se iti pa hoina anala no so a hinga wa na ngai la chu chile duet hi okay duet ipita phau lo mi tiu so na question cho duet hi to ipita Sheryl Crow to Kid Rock in asa alon very different genre lon cho ni lona na khat ko very country lama du na khat pa very rock cho ipita ala sa alon ko I put your picture away giti chila ko awang ei tho tho ngei tho tho ai cho ka dum dan chu ya chu ala na pu hidem o hilo ba le combination idea khat inputs khat nan pe hon ka ting na itin ge la hon na sound ni hong ki su to phala hong ngei na ding harmony cho harmony phala ngei cho harmony theina ding a hina eda numei nu hina second octave a sa the ham
pusal pa in octave numei o hinim te cho pusal pa dinga ti chu numei dia na sang mai thine lai cho numei nu adinga kan sa pal ka te cha pusal pa in eda amain ne higher octave pa asa de ham alu numei nu in higher octave asa thei dam khat zo zo hi lo le chun harmony chi thei te lo cho ti chu ya chu vocal range nei ngai ham e ho hi na to a perfect example ka se le e ho hi duet isa pa le hin pasal pan first verse ng marasa no may nun second verse chi duet itiu cho ho na chi duet itiu cho e vanga to a ipi movie ta Star is Born shallow sa ho ta mo na shallow sa ho na ho asa ho mo na to na sei pa cho khanin second voice am khana asa na khanin soprano am khana asa na ki khon jeng cho la sa hon khona yon to akin jong duet hat ka bolin Priscilla Paro khat na nanga ka hi kiti na za kha lo ding ke kala na ngai ji pon na za kha lo ding hin lingin thot jitam cha ho ka bol ho to ka sei banga cho duet chat jong hi lo e banga ne ngai domin movie pauneo sema ne ngai domin part 2 ho la khat duet cha zu la khat ka bol duet khat cho gi bang khen na ding kiti khat na cha jong ho aki bang bang e ta ka sa ho mo na second voice kai lo pu cho masala du da lo na e ho lai lo aji chu sapti hoyu si khuna Anggu na vele chun na duet cha bol hoyu si khu pusal pa in high octave asa cho na ti na ta nu menu atinga ki to chan ho na hung chi hon le bang ki kabl harmony ching chon he na khet hon ta chu eda nu menu in a kai sang jo de ham pusal pan kai sang jo dam beta dadui to pusal khat asa hon ko pitai pilai ta dadui du lai na ne nu menu o sang cho pusal pa rin sa khet jo cho chi a cho ni hon a bang chi hon chon he ti chi ho ta mang khat chi e chi ho ila sa ho hi pa vocal ho ta bang hi na technically sound hi ngai na ai pi le na to next topic kha ga lut ki de te chu chun very exciting topic ngan ni seven tun plagiarism iti ting le khat mi khat thil ha sata mi khanin la an kisim khat bai ta khanin aga gu jing ne na amana chombi a kisim do ki ding chipai khat sanayong intellectual property rights mahina chi thu hi itin gel ho ho ai mi ha yong chi protection khat be nei wa phalo protection ni ne a pha hin hi wa ai mi ho agutam ben hi cho oboi na chu example ga petele ai mi ai bi go ha musu ha si yang khoi gu wa na la lui atam zo na angai di ho hi Mia ki gungan chang ki gu ti le mia sia na Mia ki copy ti de ha ki le do 70% I would say na ni dang la ya ki le do ti du ham na mi chom langa ku nai la do phal kho sa lu e ya ku nai le nang lam khat ken bol lang ipin gel dam ken wang Mia jong ka copy pon na min hin copy le wang phal na law le wang chung kho ka sa poi na phal na lo wen ken bol ta lang ipin sei dam no mo wana sa to ki sai de ha ale ta hong ki sim ya na ti na lang khana gel le sit chunga hi nation tam ta kyu ma la hi mi jo sin amu no na sim su ke di ya I think coincidence the na the ji su na ji bang chu le la kan yo la lo le la ngai ka sa ta cho ngai ka sa ba na la ha ni ja kan ka to ka sim ta cho na ka sim ma le ke hello subconsciously na he ji la pa chu hung pot e ma chu ken ka ki het lo ji jong the cho da cho la sa khat yun hi hoi la lam khat chu abon la bang chu hi lo hoi la ham khat chu na ken la ka ji na chu ka hin sa le ji tune chu subconsciously na the ji ma chu the chu e ma chu abo ka bol mo mo hi lo to ai sei pa plagiarism iti pa hi mi la whole song copy ki bol na da chu ka so pinun ma dan tin Miranda gen the leng vai tio jong hi gen the lo le kola ham na ham khat hi cho abane Burmese la na
aban le om so we dang zo hindi la pa na lung day na hindi la cho di jo na atamata me chi expose bol it it's a whole new it must be a different whole new video na tam to me chi lo chi hin na lang khana blatantly kolte la ho power ka sa he ti le ho lo chu credit as a payment na give credit original chi hin na ki hon ai power ko la hin tha do power ka sa o he ti le it's okay na ai ba ma ho original banga an bol pa ko chi wang ko yes tu la internet khang hita na one day or the other hum kya to tho om dan jo ipetai mo paitela sa chalak khun jong ho Thailand la cho nè nó làm chả làคนbao viral cho nên là mail hoi chả là Thái lại cho chứ không nói khác này là không cho Thái lại cho kiếm bay tiền ha chút tia hi lệ chun chipa hi at least mi khanin hasta la khat sim do na dinga hi ni za tamang lu dem hat chawang su inspiration dong zui tai na depends na minute nga song pot flow jeng om na mi khat lunggel khat hi cho mi khat lunggel khat ama nan sim do khat te khana ken thil khat company jing ino ma ho copyright nei so ke cho rights ki nei hi na chi zana khat ki pe gang cho kho lo hi na ni khat tu hen example in ta na sim ka se ne za cha ne lo wa lang ai khat Spanish pau ham to ajong kin jong kala het English la ka het ho hi ai pau le do le phau thei di so am da chuna mà chắc bộ nôm lộc cho because singer cái là chun singer songwriter cái là chun cái mà cái self respect cái đó cái na tôi rằng ya cái sim mo hi either I write the lyrics and the tune or I am involved in either one of the two na min lyrics in like tune cái sip na yes chỉ cho because as an artist I want something to be my cái ako na hong po na ông đang cái hình ngay cái sim state sa ka sa parliament an zui la it's a different feeling na originality pa cover ham ka sa English ta ka sa amin an zui la ma sa ka feel lo pe cho cái sim phat chu kai sa it's a different feeling na yes ai ya chu za ka sai banga la tam hi ja chu nangin nalunggela naga asim pa chu hoilam khana coincident ana coincide kha ama ola kai chu hong ki ba kha hele chu plagiarism ti ti ham chiwang chule na gam khang to atamatam chu chidawang case and shirana thinking out loud khona I khana betai mo Marvin ge la khato ke bangai ti vintin a tempo ki sana a ke bangai a chord progression ke bangai ti wa lawsuit a ball so plagiarize na ball beti na e wang ama chun itwai sei banga chu anio la ya na za kha ai ja chu aga amo tum ne chi style la chung po ni na influence pa aban le Bruno Mars la to uptown funk khuna ni danga la khat funky 70s 80s la disco funk energy na he chalai la khat ta sun ki bangai ti wa lo su ni ki cho Bruno Mars okay gam khang to wa chi ptm ti le he cha bang sum pha le chun amo hin la khat asim le la chu loyalty mu hin na yo ga ma chi cho om poi na cha chu Bruno Mars in loyalty mu chu case in bol ho to chun case in bol ho na zo wa hele percentage is za ma khom ki no cho sum mu chu na kam khang to langa e wala chu chu om thei poi ti tho ya ta chu ke artist hi le wang chun la mi sa wang hi en ki le do lo na phai iti ko mam khana vanal sai no wala kan tak sa moi nge the hung phao chu le na het wam pathin la chung ma zoi po hung pe cho ka za cha phao pe no mo hola tu cheng ho le do wa bol ham hello la na te tu cheng ke bang chana le do ham kilo amini kilo ki bang chu aban le mel tryong ho aban le kha jong la straight from the heart pathin la ai sa ki cho Bon Jovi bon ai tha do pa wa ai sa le I ve we know who na cho bang ho hi ho hi nam neo cha hi ju wa na copyright ai lo cho tong lo suit ni lo thu hi na te khana aneo pen in gam khat nation khat India tamang khat hi le chu ne eng duty na hi cho e chi ne lo zo cho phazo hi na chi as
artist machine ki na ki za tu na khan mi khan ha satan pu do kha chu za pi ding ne na isa no ma hon le ala chu average ai khat ama pawa help pi ama ai khat pa credit chu pi tho le wang chu kho poina ala khat ala chang chu ya he la na ai ma toi khan to tung zu ya hi YouTube ma min la na upload tai na copyright hi la noi lang jeng ve ta copyright claim ki hello to hi kan Spotify no la ka upload ho music distribution site na par ka upload nahi na copyrighted is anom le hun extra ki pi bi cho sumna ji tam zo ji hi iti bol lam hil tong so ka audience that's for another topic na okay that's for another topic ja ho copyrighted hi le chun mi pau dang khan in le jong le kyun thamar ki ba jong le na anu ya ho short chat cho pop up jing na okay ji ho tam ho ki hil ngai na ji chu as a artist in na ha sata I sim I property khat hi tan na ja hi iti safeguard dam ti ho na so ni khat topic in to be then say ti tun khat la cover ki bol hung lut in cutting la cover ball hi association kharino aphal lo in omen na mi khat particular mi la sa aphal poi ti hot omen la cover sa hi itini gel honam ho poi a phe na ti honam ai lo ale la cover ball ji chu la cover ka ball ale so credit chu khat pa chang tho tho chula ipc la cover na asin nom lo pichu as long as I say si chima sanga topic as long as cover songs it's okay as long as you're not stealing it from somebody else giving the credit na to Justin Bieber was ho cover ako na ong phao cho na artist tam zo hi velo chun a phao sa khat YouTube ma jong beto cover bolawa they make a living out of making covers of renowned songs renowned artists na cover asin na ong poy na especially for somebody who's just getting started na yes I mean recognition na mun dinga chu la phao ha chu cover ball mean team sa le yes ji wang hi kenong contribute ne khan ball ka ting emi te hi football de te hi we kati chuna I football vet dan ong ki khel ta cho ni dang la chu striker hobo se ai footballer dan ni gelo cho player role on keeper role on head low stopper role on head low na pale ha khat pa midfielder role on head below tu hi goal khum pa sang assist the word assist yang iman tau cho assist tiu chuna assist na tu la na tu hi assist hi a word assist yang head tau cho assist ko aji jam poi tiu na assist ball pa tu pi dan head tau le cha hi cover ball kiti it's like assist ji chu I ho nam sung de dia hi singer songwriter kiti awang cho la sa ongi ta chapang khat hung do chu hoila phaulo la hoila kuna la hi an nei dam acha a phau khana kuna cha sa min recognition ball di hin ti cha I pi olawang chu na assist ball lo ti nei cho that's organization khat cho tang phallo mo wang hi lungsi ten chi na concept hi na khel thei le hen na cover ball saute cover ball abi ji chuna to hi ka ke khel wa hi le pu beni to pulun chala hi cover loading ki khalum cho na yes ele cover loading in aum tai khangi za lam khat kum so ta bang hin ki cover de le mi na hai mil ta cho la cho kum som ti to 2 years a be di ta mang di ta mi na hai mil ta cho aman man lo chu sei da taute ama hozala kuna budding star na star ongi ta chapangon hoila kuna tu a hi songwriter la ji thim ta khanin apaulo lai chapang kha chaga pi dam kala chu na iho nam sunga hi la sa thim I tamwa wa songwriter umbe lo chu mi la kuna em phaw tam zo hi chu achu ti chi chapang chu hoila kuna chu la kila dam na aphaw sa khana kuna cha sa recognize in ball wala ma hung phaw di chula rule is sim ngal de na lamlin kha assistant let us be assistant na rule is sim ngal de lew pa cover ke ball pa chu due credit pi ding ti pa zo en ke chi han na I cover ball pen te la chu due credit pi ding cover wang phal budding star ho thwa hung phaw do chu koi credit hi dap tile pulun cha hung tho tho chula ama la ja admi kha sim chu example e khat ipa 19 or hello lai 18 something then sings my soul ti la khuna
chila ji a hi star result hung do hi ta tu ni chan ge ang la sa ahung phau do til ho lo chu ting ka lan va choi that nal ta sa le music in he lo chu na chila hin star result a sim do hi ta chu le pulun cha ho in startam ta an sim di khaw chu na pu benin startam ta an sim di chapang ho I kha pi be wo chu na yasen ai the ai le association hon cho ai gel thau hen lang na hi le wang phazon te ti an gel hona ai khaw nau hina aji phata amon la gel wa aji phata awang chu ding hina ke ma a pro sa kon a kha nau aji mi zo si hin mi khat artist na hung be la cover wa commercial gel anei nom ji wa hina cha ai khaw hin ti wang ka tin na ai wangin a khat a kon out with a pro sun out with the ball so na phat na tam ta hoyo isu mang ai wanga chu ga ki eng ham helo wa mon kha jong le cover nom le cover thei chu la chu khat he cho concert dona khat la ong dan Anggu la ga saleng min Anggu la he ti cho na ai wanga mi hello le YouTube ma cover ka ball le Anggu la he ti cho credit jong ka pe cho ai wanga tu la he album an sem ta cho Anggu la ka sa hello le cover hi jong leng amma la ka mana album ka sem ka zo le commercialize ka bol ta chla ma min si hoze them them ai ki kham cha it's not like one of the reason I think they don't give that a specific reason na reason be mo kham I yang think the reason is a little bit petty but at the end of the day chiong chu one of the wa reasons ka se chu ta chu amon kha jong leo amo property lo pu chu long khana chu na amo ka chou na khanui se na hi pun la chu cover chu court ke jong ki bol thei lo pu chu cover na bol ma chu na la chu la hi na nop le na sa de na ki la mi khanin a hin sa chu kin pita ka ma di ham na sa ta ka la chu mi na sa na chu ki pa di chu sa chana ki pa chu a phau chala pa di chu la version chom che na sangkhat version se ong ki pa di chu la om dan chu tu chunga American Idol la chu Hawaii no khanin James la kha la sa chu monsters ki ti na ki zalo ka he khalo bu zila chu pan cover bola ko na chu ka he to chu yes na apa chom na chu ka ti ning kum as a podcast ma sa sai chula o gol dam long konen sa ko na hong phao ham te la kai chu ben en bol le hong phao che ti ta bang na kai chiwang chu kai chu na sa sa ken ka ha bol chu na bol ta 2016 hu na jong ka sa 2016 lang a chu kana sa ji ta chu jo bang chu na popular uthang boy na chu na se le uthang boy na asim pan lo la sim pan as nangin nei su phau pi ti chu alang khana jo ka kyo na na text ki bol na a chong chu exaggerate the ball hin tin na la chu la phau sa ya na e wa chu ken min live show so ai kha sa chu all gold dam to lun cha masanga ka mu kha lo na kana ha sa mo mo ya chu association ho tawangin nagyal dano chu miu si hin ial dan kha chu ki nei hin na a pros and con ho tamang hi ka agiela hele a pros hi atam zoi na mi cover ball hi che ai the le khel the le kham phu tin na chu alayong chamjing ding hin aji chu la ke ti hi thing no tabang hin I chap chana I hoi che hin na sa ka grow che hin na zu tabang hi lawang chun isin khup chana le hoi che amane chi chu nangin na sei na pa hi artist mi he khalawin cover hin ball le lun cha la chu la sa ki panti khana la sa le ama dinga career ki set mai na ti so na ken ka sei nom chu le artist phau ta khat om dan chu Benjamin Sum ti tawte Benjamin Sumin tu chunga lun cha la sa chu mi zo hon koi ham lun cha chu a het ta na cha chu cover ball I khaw le chun artist om talo chu mang di ta chu you just gave me an idea I hit hele one association hoin to star phau ta thon album khar se le ingai lut wala pulun cha si ingai lut wa pu bening la ama la khat be jaw so kiti thei zona lai le na thei zona lai le na a chu la cham jing jing ding hen na e chun chi music to e khat langa hi ta cho chun pu beni to pulun cha ta mawang da ta lo din legend mo I chanwa chu ala chu isu khat go diu hen na I block wala chun mang de tai kal lun cha sanga hi pu beni la hi namza chum he che ki yes
and adi di ayong ama khu allocation na po kinana Chuchanpur base hi kilena Chuchanpur se every khat namyo si umahin tin na lai ko na hum phau do hi ja oh nam sung bo confine hi po gati yes aji chu 94 95 la dunga football pe ka chi khat cycle la dunga a video a chu pubeni request ngan chu angai ju chu na so he's very popular ya chu thi sa po te ti nei chu na cover ba ball zo tin na la hi su cham jing zo te tu a hi a la sung thung ka ting tu a hi lu ken khat tu ni kan form hin na ka guest special guest pa koma kan say he it's like a rapid round tawanga na okay it's just a fun okay no right wrong ti lo na Eden studio lungu thim thu zo na lungu a panan khet laing ni chu khat wot khat pale that synonym a nine pen na gel khat na kan say ale comes first to your mind your mind na wot khat kan say di maybe me nyong hi mai te na I get it. Okay you try it okay manei thangza Best lyricist all right in our society na Amy female singer Ashley okay no Ashley in pop songs and in gospel songs Grace thing nei moi okay ting nei moi na thing nei moi na lo men ko Grace okay Amy guitarist Boy Thang obviously Amy politician no comment No comment. good we should make it bigger cinema Amy cinema is going downhill we khat ikum khan masangwana guess a konin Anggu a konin EP message sam EP say nom khat oma za la nom khat oma okay in music scene hina pon at oma ma zingin artist hoding in kiwa na thei hipon na kiwa na thei pa chu chomin ga ki khoita dile in music scene pa he ni danga chun thille lo ho instruments ho sound system ho aha la ya chun live music on a ball of it na yes to it's easily at our disposal na ni danga so ki mu ha di cho cycle live concert na bon num le phaya pa la ngai di cho to cycle na bon num le cycle ta cho na jiri pa ma na bon num le jiri pa ma chu cha pura na bon num le sound chu cha pura chilai khanga chu guitar jong chu anei jong chu tam lo di drum nei jong tam lo di to hai tam chu ai le iti dana even organized ball le hin karaoke ball na oh yes na le se di ahong khan to che le Amy music scene hi niam su che No me. khan to ne hi ho dinga gaw sap na hitam na khan to ne hi ho music scene dinga hi gaw sap na hitam ka sei na ji chu I khan to mi ho khan to che le thil za da ball hin ho hin ni danga chu live ni danga I khan to ma sang over chun live music an ball win tun I khan to pha lo win track boy mang over na okay chi hi ka po na hi in listeners ho jong hin langai ho jong hin concert dong chi phat le langai hung hi a thlome 100 la 10% bo hi langai hung cha dong ho hi na choding na henge concert chu choding mong he na a ki la khana sa ti la chun guitar bo ki choisin ka sa ji cho because track nga sa sang a chu ka changa guitar sa chu ka dei zo cho a chi ka bol le hi thailo cho ho crowd na na because they want yes na there's maybe they also pi nga in ya chu even organized ball hen I bowling wa le kum se le hen ti sai da I ball ai le hen hoi ta ball di na mo ball di lo you de ni ho hi nai ti mana chu pha che aman di lo pi ha kum nga sung ai ni khat wang hoi tan sound live na live band ball te chang phat jong hon jong ki get ha la ne wi tin ho organization hon jong live music hoi tan promote ball go te ti na ka sei no all right Hichi iga ke pat theina ding over chun na. Hichi ho hi ho bunga ichi tho win ho indunga tamzo ho bunga hong ke pat do hin na. Ai chun ho bunga yong hin special number nyau cha jong le asa sun ho khun ai thei chanin live music ball go hen lang na guitar cha jong le go hen lang na track zo hi lovin
cha ko na chun hung ki panan lang le hoina ko na chun neu cha khat in lag tu ne mang special number ka chana ha asle ong la ko loi za mar ka khop khoma live a perform ka ball zo wam na ti pa zo la hin ki ke hei do zo han lang track nga bai thana ga sa nga chun ha sa je ma ki practice ni yong le ki practice zo han lang ki ball music scene yong khang to zep dem na chi ka sei na hina la sa ho ki wa na the po ti na chung cho na hi musician ho ding ai platform ta lo cho platform mo ta lo na studio a bol chu cha chu ki chai ding am ta cho boi da ni ho music scene na yes chuti ai le I music khat singer ho yong khang to che win tin je chu at least khat music khat hi ka he do angai ti khat dong ngai tin na it all depends on the track hong hi phat la chun pya ala sa hong chu chapang khat khat ahum khang to la sa thim khat yong chu music to ka bol ngai ti ta lo khat a hawa asa yeng le na chu karaoke bol ai le mi osin bol the chu timing ong ga ki bol kin na la sa hel be khat ong sa the chu la chu ti ale pa quality hi su nem che o na ki ho bunga I khat pa style chu hung thun diu cho kum som sa ki ho kan bol taw cho pungam khai ki ti khat maintain aina a phone a record and ball a special number I khat ni le a phone a microphone a ko ngai vo ta ngai so ho bung mi ho yu sin ka ngai chi stage hung thun diu tin cho cho ball lo tu ni a khat Anggu na sei bangin na quality yo build up ball go te na music lang hila quality or build up balls. It's a nice talking to you Anggu na. Thank you so much for having me. Thank you so much for din na til ho print na ball t-shirt ho kholan na ball no mule Tristan Customs Langola na ki bol the ho he Bao nice. bao me